Metiela mi kudo le hwedo mi bi mi mando dagbe a mi kura ho zangbe ben li ason ko mi de tin ton sin azan ton kono kun ene gogbe fongbe gan hodo gbavinu peron gon mi ton ji mi wa o lobo wa te mi ton leji ko mi ka hen wa le de sin tadie miatun do men jele o gbero tenda ho Benin Royal Hotel fenio ikle hoja zo atole lobo kanu no vovo we no kan ton we do men jene kan lo gben bo wa to mi bo yin isi an le no na France me wi to le bi hui me on e ho kan eni on bo so ni wa ton soro ti o ti mi hoja zo atole bi hui miatun do le ndevu ele ken de ro fren Jacob Podo Gota service pour no mon coton o high-tech world e de afo eni on hotel honio karen onu adio mi na ko ton bo mi na se Minat ndo menjele vivu leo kanji we ko ima home iwe tie yo iruna to enton sin tindole e ndo tandaje isu eno aje azo baji minami azo na mi so okwe omo je yan lo iruna ngba ta glome ma de njon ton bo nu kon ina se wo tinu me akwazi kana lito to we e don be nu mo nkan ton sin won eblo nu eniyan o saped ewe e lodo le tito me e de gbon yo mina se ho de volet domisi bo mina so lobo so agora mentile mi do no misia mi atundo menjele ke zaneti bo e soro te ro gbe bi hui me li asun e me mi din si azan to konu kun ngo gbero po ani buka zon teta me ka ya dio mi atundo menjele nu yan lu da to gun be he mi ya mi wa nu me wezon bo ye nu kon tole ye lin tam so ke zan mo ko ton so inte ke zan lin da ho indo menjele e ko do glinzing gbe ndo jon ko fu de yo moto ha me de ko ve mo de na no se do adogun won la ndo je ko de ne o mo ido anu blogun ha hun lin ke zan ton indo menjele e na si hodu no bodu no dagbe do eno de o kaka lo no yovo kime abi oye inperu te aglaso so iji te da hora hole bo no yo honu e ami pe abi nu ero pen ten bo yan meje sin bo eni on duwe dagbe wa no meje ka de do adio mi kan hobio me klon do ale ni onu de ne ka si udu no no ganjin no e feel daos so Yusuf weti me po do menjele hokun do edo emi o me de ji do lele eno dunu gben le yo nu yan de su ti te ngbe eno ho bo no ho gede bo no ho lebi hui ple bo no ji yin do menu kun mo no khle do menjele emi we do kwe emi we ho e lo le montian jin emi jin do gbedu ne gbedo gbo me do me de hu dede we yin de jin do ganji we yin ero nu mo nko ton bo yan ran du we no hin kolo di kan wa adogo no aro nu me to mo no achi de jin ado vision eni on lo kun no so do me odo no die vivi to mi bo yan e ma vivi adie mo no yi ae na mi pe de jin nu sa to e pe ya o me jin sin ro ne le bi kwi me de o kaka ave se lo ron abajo mi no me pa sin po mo no gbe te si de jin do dandan me on duro mi ton le binano yan lona bona tun le binano dugben lobo enayan do ganjio ati sisen le diyan konaro ha mi o ma teme ne le binano yan na lo na du ganji de tin bo enayin duru dagbe mi yan dun je kona je nu kona o mo je suklon lo sukle de suo e kona de afodo nu kona gbere pon bo ami koro pen chen gbonde bo me de je sin bo me je nduwe e kona no mo o de mi kana wa gbe kwa popo inu mo ko ton le sinu kon no yo ti me podo menjele binano blo lo yin ji fon kan gege bo binano yi lo na no wa de aloponu sukle de aloponu je enelen ami podo nu le pol mi han de alopona de su tite ngbede mai mo azon hodo mi de tin le nu yan du be da dogo me pla le nu eno hiwan mele supo we mandede boy de tono benetu mi ton fi weron dala me de su tite ngbero ye kamon ko to me bono hle pono jile alopa e me ro podo adun moy de po de tek pono cha boy du e kono adagbe nu me enele we na no tun deji e kunole e ko ho ple pombe ro gede we so se dogbon e wayin ndudu dagbe nu yan duo e sin ta kunme we so o keza o mon ko ton so do bo me ro podo na tun lo ali tonu deji obi ba dono ene bodo gbe to mi na hore voji mi na tun to menjele play hoja zo atole benchile mi do yon zan we so hon yi rogberu tenda ho Benin Royal Hotel frein ke zan ta kunte me ka so do aji o yele anje dindi mi na do gbe to mi no hore de frein din lobo high-tech world eto yo e play hoja to e yin to mi fi tan ko to le vo me kwa ton le bi huido ne kran blogben wa to me mo ayon nu isi ali nu e na vlan sa bu gba pe me wi to le bi hui me le su ti tengbe le do ezon iso nu mo ko ton so ro te den e aso me wi to so cha
do gbe bi hui nu bona so gbe lo bi hui so cha do me wi ti onu we na ndo kporo wa to me bo ayun nu sin ale nu le do ezon enen bo ne kana blogbon bo nu yin o toro kporo kpo ton nu yin o jo amo mi ton nu hui khonu mi ton le yo e kana so da jogbon fi bi hui bo ena zon lo bo kwezi kana lito bona do tete gbe yo e we yin nu we si hon ko e mera ho din bura yima e yin kan aitek wo do ton etime pondo menjire e do mi play fi diyan le ku nu fo we menjin do me wi to ta me wi to le toro kporo kpo maka do to dokun ton aji toro kporo kpo ma do hui khonu ton aji nu ene le yo wa to mbo ayun sin ali nu won le do ran so da joro ipon me wi to me yon eno yefe bono iwa ajo toro ajo ton wa efe mere do yebo me kwezika bodo bo eli doniye me kano ken kolo na enye me ya joto a hisi no yo me binono yiye mono yo wa ne kana blogbon bo we ma teme e kono blomono do jome huo e ran do po nu me bi hui do o me bi gbe oji yo le nu mo koton e mi do o kanton ho de ni on ye me wa finele yo tinjan bodo ho so ho de da liji bodo podo ho jazo atole ko blonion me la ho din e do zo gbeji tirele lo menjire o nu bi o to e no to e ma ka to a o le gban no nous comptons les deux zombos les unions africaines koto moyen do hui o gbame le hui le yo le nous mon comptons do wa chiche mi le jin bo e hui to meyon we male bi hina no ndo po do me gbe jin nous mon comptons ro ho carton do tajo ti to me yo do ZLE kafuton meyo le nous mon comptons ro bo yi ko iwa po ai do aja inu to wi do tajo me wi to le de jin ai tek wo do e tiyan e nepon kaka lobo etun do Abuja kodo Addis Ababa po pongbe bi hui me do tajio ako eje din kodo gota service point gota service zanri dion nu da ho diletin bo watu mbo ayun isi alin do me gbejio ina so da jon e zon lo bo no e olamma ojonku e ti me ko do menjire do we ko ta service so sinu konton don abo kwizo me mina bi odo ton yo ti to men kigedede ji bo ipodo hightech wodo po ina blo ye me do apo enele ko do gbo bi kwi me na play do azanton we go ka so ja azanton tenen go gbede ji bo e go sin fine na ti jayin bo na ji mana lintamendo do azanton aton go gbe ne kana logun wa to mi wa yan nu kana gba pe me wi to bi kwi me le na ko blogbon e bezon bo to nu kun podo to sin nu kon to kan temeten le bi kwi yo e don go sin fere lo no wa nu mo ko ton sin domene ji e na blo do londro de su bona ji jayin mana lintamendo ho po enion erango si frendo azanto tenengo gbe bona dindi do Addis Ababa chubo o nu devo le foro ton bo me ona wa do ton le yo ye na yin mi moto dagbe mi na flin ko ndo menjire o nu devo tin lo na yin Canada Royaume Uni do sun e me mi na bi o ton e nu devo tin lo bo Africa Tourism e lo mo e na yin o Canada Addis Ababa do abo hwisun do po me mi na bi o yin o huya ko ton e mi nu ene o sin do no ton ton menjire mi lo mo mi kuna we se gbere kon menjire mi minale ko ade lo anti ko no menjire ndi votin bo e inkana menchile min agbasa wa yela be yoro saebo o saebo e khore de fini dion au salon des artisans et entrepreneurs du Bénin yo vogbe odo menchile min saebo agbasa wa yin be to no alon liezo atoporo me no gba taglomo so azo huida ibono eton po o nu mon ko ton inkana so e hon mo so azan keke lo blo na mi to ton yele o mina je pin ponji mina do gbe tonu min ne kana agbe ba kwezi kana lido akwezi kana se lido alon lia bi nde ma do bo wa me vo wa menchile min les douaisons yeme no alon liaison teme yeme yan zo we gan abi me ngbe taglo me bo son de dai bo de kan bo ro kan ton ho eyo e play me bi hui me azano poro po atomo ewe na ho lobo jinjan gbasa mon koton ina so ho dele dai lobo kende o yeme tonu mon koton blo le yo ina wa do to Roland Chauzi e nkan e to le ro fune e ti me podo menjire no ele be tin de yo tan de we tin ko je on dai ji de menjin do dro de be no ku dai yo je adi wajinde tin toro yin adi o kun ka foro fene le kana blogbon wa lo ni ezo atomi tonle ime ya zo we kan teme wo wa fidin le yo en bi hui yo e na si ho play do fi play de tin yo e info lobo de jide jin do o beneto mi ton si agbasa e wa hon ye nivo bonu le ni mero poro do e le ti to me yo mero poro na blogbon no ko yin tin ye le eni blo o nu mon ko ton de jin do fi de din le ho itan gbe wa hon alo da lo me yon le ina li tamindo ho le do poro le nda ho agbasa eni oton we no menjele ena blogbon bo alon li enzo ato mi ton le o watin bo ayun sin ale nu ina so ti to me e blo teme tele bi hui so da jo kaka yo voto me kaka ito gudo fi bi hui tinjan bo nu eyan blo le blo fo ateton bo so sa nu me finele be mo a e o bene to mi ton lo do dokun won ina blo nu enele bi hui be na zo we na tun ye deji de tin o Umaya Musa Abdullahi e ganu sa e wa gbasa ni eti me podo menjele o nu yan le da ho e tin do menjele nu gbo din da me yo nu mi ton
e mi no blo le yo mi no awuli bo na be na zambo ko na no go to bo to sin ko lo na lito do nu kon yi me de tin ni te do pin concert do e bo we de fo nu le mi na play da gbasa e lo e kun san yo lo sa e bo de ji do nu fo e na yo lo e na huzu siama e horo de fene din ele e na salon international des artisans et métiers de l'Afrique le mi na ho e dogbon ene do zo jagi we e sra gbasa po mana no be ne to mi to fi na dransa gbongbo bi hui me ka e me gbeji ba lo ni ezo teme ne le o e na ta zugben deji bo me ma tu in bo den da ile yo bi na yin o tun ton mi na tun le o Mohamed Agil Chabi Lafia e we zo ho to gbasa na penu kun do azo clean wa to mi to me fi le sin afo soroti e ti mi podo me jere ho to gbasa na no te pon e do nu e si hu inu bo ina do hu to nu kon ina tin do poropo iton le bi sin alinde ji do tajion nu yen do nu yen jin le na blogbon me do poropo na wa nu e hu ali bo hu do sen ne na blogbon bo nu e ko tun la yi yo e na lo tun de vole deji be na zo ba chopo he ko na pe azo iton e le na blogbon ka nu kon ina se wo tin do poropo iton yo e na ni ta mi do le we zo bo sa e bo yan gba sa e lo tin ele e wa do ganjiro acha ipade su te kuro ni le mo bon apa eni hu de jin hon nu le nko ton e ta to si le bi hu de o ho azan ton bonu nu e sin fo ate blo ni le o e ni se we lo bo apon ba tun le be ne to mi te su ton mi je dokun do nu mo hun lesin alinu pin me ti le mi alors ni ezo ho mi kan do lo mi na vivu vu lesin apakwe chapen we yodo fo ateri we be blo do ko blo nu gege khai do aklo zangla mi to gudo wa ile me bo vivu le yoro we ma ho ye lo e kan no so ti to mi do tin me atno ndo susu yo no enyon blo no e senami alors ni ezo tum blo vla fo yo duran so da jonu mo ko to hena do dokun mi fe e na zon kaka bona li do da kwesin alinu ho agbasa mo ko to yin atongo e blo nu vivu le yo yoro salon des petits entrepreneurs ye mi na gbata glo bo do nu ye o de le ton bo so da jo nu mo ko ton kara inu kon yi wa yo e sin alinu e we so o agbasa e de ton do mentile mi o no e Constance Geneve e nkan nu titu e global action store e ti me pondo benjile nu konton fo aterie lo e henu ta we ndo benjile atedele tin bo na so dai bo me na wa finele yo e yate ojio wo su gbeto na tin dan we mana konkun we mana kpla we ave ha lo te ji epo kaka bo so itan je nuwe nu yen to nuwe aho so asi hu gbata global de ton ji ate o e no dalo me heze e ga te de po me pon so ta bo nka wo so de o benji do nuwe bo aloni so mi ton le na wa khere ton bo nuwe plon do ma ho me abi nuwe ko tun yo e na so bo bulo da lo mo pon le nuwe le nka plon yo nka yon lo do nu bo ajin o apa we go ho ndo benjile de timbe yoro Olympiade de business afo atehidi we bo edomblo bo ye mentan pe di ofi e kan le gban be ho plele yo ye ko d'accord loko tian me lo meme bo no vo tanton e mewe do e tok mode bo pono menjile leni e ka do yo e bana so bo na inu konu po ajin yo po vo yin luo ne e ka le gbon bona togbon me lo poro pono iho bono do e o ni ro susu na wa zole alo ni zole e o na gbata glo de le ton ka de ton ali le no na dalo me do azole le we ejio ina no so lowo na no wana enele bi huyole yi ko blu bonu kon yo kotin no atango ina rejere top show re do de fune din yo mi ro poro pona iho bo le e ngbe to boka do azo hwe bo yin azo we gan flafo le ina no ren ni no me e yin azo atoto le gbon e to vito si wa gantan le na no yi jono itan gbon e ina to nu enele bi hui ne kan lo gbon bo so honu ya na igboko bo gudo bi gbegbe yo e wezon bo agbasa mo nkan ton e sodo ote dododo o ye me wa nu ko ton sin do nu teme le yo e vinye de su ti tingbedo e mono menjile nu dagbe die o ida cover e so ade pm sin afosoro ti ro friend e ti me pono le fo ateri e mo ede lo nu e ka onyon la bo so da jo bo ko plon be ma me yo e sin fo ateblo e file de jin nu ne le me file je plon de ame de je to mon kaka e kun fon po bo fon gada mo aja ton ma dio e mi lo atamati onu do poropo o ye ton le do menjile de blogbon ide ni ole e yon de su ti le zo mo no community do apako inu kan ton gbe itan apabu odi edeji do susu me itan po nu kan yi itan po e na tun do menjile nu mo kan ton le olibo na ko na ton nu me de jin o Corentina o tikri yin o tofi do sin nu kan ton eti me po do menjile
nous mi amo fi di ben isa pe yo po vule ton yo e vinu e mi de so titengbe home hu mi lo mo mi lo di lo mejele mi na nkulo bete do igudo nu gwe mi no no te pon ro nu le sin ali no da lo ye lo le nu e kale aso nu ko mi ton le ni pon nu le sin fo ate vile blo din le nu dagbe ne nu e ba ede bo to na inu kon le yo ye do nu file isupo nu yen le ko diyan e kan da lo ye da lo fito vino le blo le da lo to de so ro akwezi kanali to sin ali no bo mi ro po na ko yon nu kege blo lo chubu aso ne so e concerned de lobo veo ni o huetonwo metelemi era chendo kuro mi ton to finu we igbada to bo woli hwe gedegede o hwe lo teo we pe la woli we supo metele zanzan me de makomende o teni gbe o mi ale pe eiza